Ajde. Ja ću vas dole 2 minute, majte. Nakon napornog dana, lijepo je doći kući. Sponzor. Mlad stiže i djecu. Sjesti na bicikl, otići do svoje punice i probojsti je šaraf s cigerom. I zajedno sa svojim starcem popiti šalicu čaja. Frank, život je lijep. Evo, tu ti je. To! Evo. To! 49, 42. Jeste menjali strane? 49, 42. Najbolje mi pusti pjesme, više plaša negdje. Daj, nemoj mi to raditi. Isto, ovo ti se puta nešto, isto. Dobio si poruku. Da, poruku. Njemu govori. Aj sad nešto napravi, neki potez, aj da bude zanimljivije. Ajde, daj mi da ja jedan potez pokažem, molim te, Rafa. 49, 42. Daj da jedan potez pokažem. Rafa, aj pucaj. Daj da... Ovo mi god. Daj mi da potez. Daj, Ivana. Snimaj ovo. Nikaj bran tam. Snimaj, jel snimaš? Ček, ajde. Aj Mišu bran. O, men, do kamermana. Gledaj, gledaj. Stanko se pravi da zna igrat. Rafa, aj bran da ti izbrati. Šta, stop.